I pozdrav ljudi, dobrodošli na moj novi video. Subscribeujte se da stignemo do 1000 subscribera. Treba nam još malo do 1000 subscribera. Lajkujte video, subscribeujte se. Inače ako želite pozdrav, ostavite komentar u sljedeću video, dobit ćete pozdrav. Znači danas idemo do Tehnomanije. Trebaju mi bežične slušalice. Inače do sad sam koristio ove, ali su mi crkle, tako da danas idemo do Tehnomanije. Poslije toga treba da idem do Adamola i nakon toga znači mora da idem do Savski Venac za knjižicu nešto da završim. Napolje pada kiša. Inače znači do sad sam koristio ove žične slušalice Samsung. Da ove sam platio 10 evra, ove mi se baš sviđaju, znači treba im vreme da se pune 1,5 sati i traju znači 3 sata. Ništa ljudi, znači idemo do pošte, posle toga znači idem do Tehnomanije da uzmemo te bežične slušalice. Jeste da sunce greje, ali danas ima kiša popodne, oko 1-2 tu, znači počinje kiša. Inače ne znam šta mi je sa kosom, brate, čim duva malo vetar, ode mi kosa u kurac. Otvaranje olimpijskih igara, 112 naših sportista se kvalifikovalo za olimpijske igre. Gdje si kućo? Evo idemo znači do Adamola. Znači trebaju mi farmerke i majice neke, vidjet ću. Nadamo. Znači idemo na Terranova. 899. Tamo. Ove su ok majice. 599. Pozdrav ljudi, pozdrav. Dobrodošli na moj novi video. Lajkujte video i subscribeujte se na kanal. Znači treba nam još malo do 1000 subscribera. Tako da lajkujte video i subscribeujte se. Idemo znači do Tehnomanije. Najbliže mi je znači do Žabkova. Tako da idemo u Žabkovo. Ne znam da li radi danas.
Uzeo sam ove, ne znam kakvi su, znači platio sam ih 1999. Ne znam kakvi su, moram da ih probam. Inače da, nisam htio da uzmem one roze, te su za ženske, tako da ipak je to ženska boja, tako da uzeo sam ove crne. Sad ćemo da ih otvorimo i da ih probamo kako zvuk proizvode. Subscribeujte se ljudi na kanal, lajkujte video, treba nam još malo do 1000 subscribera, tako da subscribeujte se na kanal i lajkujte video, tako da hvala vam mnogo. Znači dobijate C USB, ovdje znači su slušalice. Tako da vidimo kako izgledaju ovako. Se tiče zvuka, ok, s obzirom na cenu, klasično kineski strojni. Tako da sad idem, znači završim to sa knjižicom. Malo ću da se odmorim ovdje, ništa ljudi, znači čekam bus 87 ili 56, pa onda idem tamo da vidim, da sredim ovu knjižicu i tako. Isto, znači bio sam da sredim to, sredio sam tako da montiram ovaj video i da prebacim na YouTube. Mislim da će da pada kiša. Evo već duva vetar, sprema se kiša. Plaši se. I evo me ljudi, znači na Čukaričkoj padini. Danas nemam ništa posebno da radim. Idem znači sad da jedem nešto. Idemo da jedemo nešto pa ćemo da vidimo šta ćemo dalje. Kako ćemo. Idem da vidim da sedem negdje, pošto svuda je sunce. Idemo da sedemo tamo, pored crkve. Tako da danas nemam ništa posebno da radim. Hvala vam što ste gledali video. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal da stignemo do 1000 subscribera. Izvinjavam se zbog kratak videa. Ako želite pozdrav u sljedećem videu, ostavite komentar dole. U sljedećem videu dobit ćete pozdrav. Tako da, vidimo se, čao!